ati omukyara tukamwesiga yamureta omugenyi namba kuba munonga namugya nti mbwenu mazima narwo mu concert ya Mary nizire gukora program nakushaba ndetera omugenyi mbwenu yebare omugenyi yashiraha kandi yija n'omwami we antubasima munonga Steine Bugarukiro mwebare okunda Revival Radio kandi tubahamiza program eji erya YouTube oja kuba notungaje munonga notukuratira abo kuba program eji ni nkuru munonga terebire ngo umuntu wena najetenga kandi obwa kujetenga nori aheru ori Qatar ori Saudi Arabia ori Dubai ori Italy ori Bungereza ori Germany ngambe kindi cyo Kampala ori Guru ori Soroti ori Kabaro ori Kisoro ori Fort Portal oyine kutunga program eji noja kuba notukuratira YouTube channel yitu kandi ya Revival Radio noja kuba notungota obundi nobasa kwebuza nkaza honta noja kutasya mu Revival Radio Revival na capital letter then ezindi ni small letters making sure ngo wataho space hagati ya Revival na Radio rero noja kuba notasya mu wahiza kutasya mu Revival Radio step yawe ya kabiri noja kumaking sure ngo hagarika wataho mwanya watayipinga muninga sho watasyamu 93 katonye zibiri rero kigambo FM no kitombo capital letter aho noja kubona utungaje munonga kandi wako subscribe nje umanyise nondisho abo kuba bundo ndijo nabasa kukigezaho cyumugumire konfi waraka kukimanya giro wagambira azeho kandi naja kubona utungaje munonga nikushemerwa kandi banyeta Anthony Mujungu bagendoho okureba mu program eji najuganisa munonga yabaho kandi wabasa kuba no gasirwamo no twacererwamo iho mara ituturiyanze tiko ku making sure ngo twakutwara munonga habo kuba naninganira n'abanza abana oweshe manager kutuganira imotoka yabateganusa mbona shito kubasasara ngo umurokora sasara konka umugenyi wanje wonatayisa omwabazi gwirizoba neza kumbanjora yija n'umwami wari yaha mwina ndio ningira wezire n'umwami wawe toba niwe watwiguriraho neshara atugambira amazina je rero tukija n'umugenyi nayo barukushindikiriza nwe anavuga n'imotoka n'ubu yamuteganisamu nakwakiro wishemwe ko muzinda rogo aramutse y'abantu bagambira amazina gawe zitandikiraho umwami ujune nakushemererwa amina nashemererwa ko bani mu studio amazina ganje ni Kamukama John Hannington chairman wa Fathers Union ahabwa obusabadiko n'obwa bujaga kandi oburisa obwandisha mbwenu naye banshendekerize omukikazi wanje nayo bari Beth kandi nashemerwa bwo kureba ngo nabasa kurushendekeza kumusyaho mu studio ahabo kwija abo uhereza kandi nanobo kwija kuba nayongera ko bahereza program wiki mbwenu katushabe rahanga tata rahanga umwana rahanga umwise rukwera twakusima twakwebaza abo icuncu cyo mwisyo twakwebaza abo kutuyiho mu kashesho gatusyo muri gishaha twakusima abo icuncu cyo bwenge bwatwire utatanga kezindi nyamishwa twakusima ayo bwabasa kuturinda umbitwa turaba mu mugerizo bamaramiza kutwaba turumu yibare Yesu mwene shahegi turi mu studio mu abahurikiriza barya radio abamwe tubakakirina makagabo abamwe barya heru yamayanja heru ya Uganda n'izindi nsi bariyo baturikirize mbwe nshabo moyo wawe rukwera nshabo marika wawe rukwera go waturaganise abenu yatwebembera atuzomisha tuzenyuma ebiturakorera mu yogu mwanya ebituragambira mu yogu mwanya bahereza mu yogu mwanya okukira munonga Revival na bishop owabase kuhereza umugisha akaba muhereza ubwenge akabasa kutandikaho Revival Radio obeni wa mwebembera oyibembere bo n'abahurikiriza bawe twashabe byo ntumanya ngo notkorera kandi otwire notkorera abo Yesu Kristo mukama witu amina mukama simwe kandi tukusima mnogoshe mukama kizina ryawe mukama nayibari okwihangana umukazi wawe abandi
nagira tumbe ni roko genda muhereza nka driver naramuta boda aje wenka konka icinchoreka ngo nawe takucumbagize yabari kandi munchirizi ahabwida chika stand kira ni kwakira owishimwe Beth mukama nayo bari kureta yanjo rabanta amazina gawe gombi rero stand kira Yesu asimwe Yesu amazina ganje nibanyeta nayo bari Beth y'umucara ka mukama kandi ninduga ndija mukanise y'uburisa niyo y'umuruka yindi gukora nka mission coordinator kandi nasima ntango kunyibembera no kundeta kandi nkashanga radio revival integereze Yesu asimwe Yesu mukama asimwe okureta kandi yitwa revival radio twakushimirwa abo kuba tukumeye tutegereze oche mube Beth nuwo hana yebare izine rikakomoka nkahi kazarwa mwaka ki yazarwa bazeire ki yazarwa mu mwanya ki Yesu asimwe nimbanza n'icyo wabanza kumbuza zina nayo barahira kukomoka nyowe nkazarwa muri Nyamabare umugombora ya Shuku umukanisa y'umurke ya Chempsi ate yabire y'uburisa ubu burukuto muri Nyamabare nkomoruka ukazarwa umucyangeje cya Nyamabare nazarwa umusheje uva kweta Daniel Kaberenje akaba n'umucara we muhirwe Vairoti mbwenu nazarwa umusheje ogwa akaba nashwera abakazi binji mbwenu nyowe nazarwa ndi umwana wa gataho bakuza kwayo haza nazarwa ndi umwana w'umwishiki umuzire wanje ogwa akaba nazirwe we nkatine bojo mbwenu akaba nakunda abana babojo atakunda babishiki mbwenu kunahereze kuzarwa akaba ndi umwishiki wa kana ntukuratana abishiki twenka tiyashemererwa we yayenda ngo banyete fo kutaho tiyashemererwa yagira ngo mama wanje antware wabo mweni yambinsa mama wanje mbwenu kubampikize mama wanje nazarwa muri Nyabushoza aho cyabagenya ruguru ya Rushere kuyampikize humari miyanye mawento na mari mbanyeta naye bari mbwenu izina naye bari rekabanduko ningira ngo nurumanyisa tata atachikunzire bishiki barya bayibazaranga kuzarwa ry'umwishiki n'izina naye bare rukomoka kama naye bare nk'izina kandi ibrahanga akora abanyabuzari kuriya rahanga yabo rikaje kandi yabereza izina rungi munonga nimpamya rukutera kasoka rungi naye bari watandikira hi okushoma na icyo kubanza kubabimbagambra kugira ngo ukatandikira hi oine myaka ingahe kandi ishomero kari mbwenu kuko ntagambara ngo muzire wanje ubwo akaba takunda je bana babishiki nangwa no kubashomesa kata kutahuje mutama yes haza nangwa akabari yo mushija w'umurisa kandi w'umuhinji mbwenu wabire nabasa konkanka kura nasya emyaka 10 ntakatandikira ishomero konka hariho umunyanya zino bamweta kanamanya Steven na hati ni mukunda munonga mbwena karagira ngo ntandike ishomero ndugumukurisa natandikira mu church school ekaberi Chempsa hakanisa haza Nyamabare ishomero rukari ryo mu mbuga yitu konka abantu ari mu church school nkaba nabire nzirwe rukumo rwenda nkaga na mwenda kandi ishomero nkartandika nshanje na mwenda nhaza kuzaho rutaro mbwene kinana nkaba nimpeza church school umuri Chempsa twabeteza church school batureta primary je ya Nyamabare tukuza kushoma pitu haba hortaro mwenyo pitu nkagishoma twarugumurtaro
zinshanjo na mwenda umucacu sikuru kinana aho haza hortaro mbwenu kurwahwire mu nshanjo na mwenda kurwahwire mu kinana natandika ishomero watandika ishomero kaba nabenzirwe nkaga na mwende jonora n'imyaka mukuru n'imyaka mingi munonga hati hortaro kurwahwire wijano zo mucyakangaye nijana inzo mpitu nindaga church school ninzo primary nyamabari washomerayo cyakangaye nashomerayo kurwo mu cyakabiri kugeza ikibina cya mukaga twatandika cya mushanju hazaho ebuzo ebibabire nubahereza nibikiriza umwana wabihikaje kuba nuwe yayijuza gukora living kore byamuhera umwene biri kumuyiha mu primary bakamuta mu senior konka hagataho nagira kuteganisubwa hagira umushomesa yanyanga yayenda kuntumbi y'ubushambani hazanye ubonka abandi umushicubumwe boboka bo ine myaka ingahe nkaba nashikize imyaka 16 aha cyamukaga nkaba nashikize imyaka 16 we n'umushomesa ogwe yambuza obusinge yagumana antera kandi angambira ati ninjya kufutera shayi na kufutere shamukaga nko akutorachi ati ngume nkusibeho emishango atokusi ubwo ryikiriza ku byamana hazananye tanabera bazire banje abamazima icyabaho kurekana abajyante nyenda kwindura ishomero mbwenu tubaye cyetegereza cyabaretera bangira ngo ndgo mu ishomero ponanta kwenda kugumomwe ntinkuza muri indi ishomero nyaho ishomero nikiriza nararugamo ahabwa preshejo iyo kureba ngo mushomesa cyariyo nafuta mu yoto cyurumu kandi abazaire nabo twabashyira amazima ahabo kuba kanoreba ngo ubundi no baza kukigamba bagire ngo to kwenda kushoma uriyo no yekwatse byo naro mwe babwambere abashomesa kandi baku kuzumecho nico cyane ukwarana kweyongere eco nico cyane nkiri mu ishomero kandi nangwa n'umukikuru wanje na tata kana akunda kushomesa na mama konka tubanshoborekerwa habwe nkinimbagira nti mundondere rindi ishomero wenshi tabayibuza ahabwencho rugira umwishomero tabafaye umunonga gukoratara no kumanya icyuhira umwishomero nicyo kiha nabo tubarafire yo kunkoratara tugira ngo nanyeta nayoroba ntakangarkemo wakora ki ahabo kuboka wahika umukiraso nungi hatu wakora ki nagire mu ishomero ubwiro bwe hakaruho kushirwa kw'abana babishike n'abato n'abakuru kandi naneka yitwejo abishika abana beninzarwa nabo bakabahereze kuhingirwa buri mwaka muhaka hahingirwa umwishiki ogwakurataho hahingirwa ndijo we nanye nko kugamba ubugeni kuhingirwa nakireba nk'ecamani kandi umuryo bwo bwire nabona umushija wo kungamba ubugeni ombwirobo oryaho shobangirirwe kugaraka ishomero tukubeireho no kitegenzo bwarahanga yakuretera umusheje nkaba ombwirobo ko nagira umwishomero nza kurwa umwishomero nkajuna hasa mama wanje yanyegesa kushaba yantum kuburira ngiri yandeka nazo menyeto mwene bakaba tugambira ngo mushicwe no rw'imenyeto natekwa kugamba ubugeni so nambwiro wo nazo kugamba ubugeni umushinabona umushija yangamba ubugeni twatandika urugendo rwe urw'ubushwere rahanga yakutebekaniza umusheje gwe yamuri kuyizire abo mukade bakugira ngo ubundi waza kuraka kushowerwa nari abone icyo kibahembera umuryo bw'ubwire abazire cyo kushoma bakakushomesa abana babishiki bakabatakacise cyangwa batakacitereho mutuma abo kuba umushije gwe kuyizire bahikana bamucwere ibintu nangwa ubugeni nabwo bwahikana ubugambwa mbwe ntinda rebere nibangira ngaruko mu ishomero kandi nanyitinda gisintinda ngaruko mu ishomero mbwe no natandika gambwa ubugeni kushwerwa amazuma aho nahita urukwenda byabaho ibintu bakamucabira kwingana ki
bikabaho nari bakasima bagira ngo mbwenu obutwari bro mushaija ngo yizire ntibendeze birungi byonga mukama babase muzo kuombeka umushaija wabe nanshwera nkaba ntahire ni murebo bimenyeto nabo nekanisa icyaro cyito ne cyabo district ibiri konka makanisa gitu gakanaganywana mbwene nyowe nkaba ni murebo bimenyeto ndeba umuntu ugwa smart ndeba nayishungura konka nkanta kumangwe ibintu tabyine uko takuchimanye icyo kureka iyo kana murebo mu kanisa ahereza arahanga nangwa no kunshemeza kanshemeza konka ibintu mbwe no kutwaraza hamwe akatabyine akaba ari mushomesa konka arukutandika hereze kushoma azomushije wa mushomesa wa primary wa secondary mushomesa wa primary konka na wakaba yakuzaratinishe yabira yeyorire ngerashomere mpora rukuyambwa abantu na kare na wakashomera umuringo gugume mbwena ho na mubuga bwine yisho witu yayanjura hakariho kwanjura bakacwera abantu ibintu nangwa n'iryizoba byashanke byaza kurema konka kubaheza babyiciriza kandi yagumana ronda habo kuba katandika kungambo ubugenyi 86 audio ya leta ho ibintu aguma leta ho nangwa n'inyushikana abanyanyazi bakaba mweshuba mweta kuku kamwe n'indeta kuku kamwe n'indeta akareta kamwe leta wente yarete z'abarogi konka tata na wakaba yakuzura ryo mushija we mwana we fuzi bwe n'wakana byetegereza hasa kamukunda munonga kabagira atanayija ko bireta yamugumisereza hasa kubyaremire cumwe yanje ategente yarema atomwete nje musasire bambe mwene yamweta yaje musasira ugenyi bwakomeza akamucurire zingaye akamucwerire ntina audio yarita wishatu yareta emwe yari mabambe haba munezindi sente z'abakwete z'abarogi zona zakireta mwene akagumana mwene bamucurire woro almost biyona kabirita ko mushija we na yayihangana ejo process kamara bwire kinari tebinte byo kurgar kinana na mukaga bakanyashura kinana na mukaga kwezi kwa kashatu pampingirwa kinana na munana kinana na mushanju okwezi kwa katano kibanza umwaka gwona kwingana yaritana na gumpora konka yabise irahanga yambase aha bamuhereza bahana ibiro byo kuhingirwa ibiro byahika twaza kuhandikwa konka hakahaba habishikuba abantu baza kuhandikwa babanza bagenda nabojo bagura imyenda yo kuhandikirwamo teteyi kitomashaho haza bakuru banjabo bakabija kunumbarana n'abashija babigura naguma iryizoba ndategereze otegereze ryo nungune woshane n'abantu ngo kubatwaza izobe ryo naguma ntegereze izoba tiryabaho kwandikwa izikwaragaho kwahikwa mama wanje akampamiza twonka tubakwatizo bari kwandikwa na babireta nangwa bija bandeteraho kitambara cyo mu mutwe kitambara na nakashaho akaka kwijo mu nda yezindeshaho bajya ngo bindi ntubireta kwandikwa mwe nizoba ryahika iryo kwandikwa kutwabetriyaho twabecura batine kandi kona nobukakuba nangwa kandi katambara ningo tusarupa otyo batugira ngo mwene hati ngo tubeturyo mu by'ubugenyi ngo mwene ibintu tuza kubireta kwigisubwa kamukuru wanje akahereze kuhinjirwa hazana wone ninza kwandikwa nawe yagenda yandetera yishitete iki yabayizere kujwara yacimpa nahandikirwamo haza we yajwara suit yajwara suit n'ikitambi twagenda twaza kwandikwa mwena hizo bari kwegesubwa nabwe twabicura batine kandi kubona
byabara kunshemeza mbwenu byakumaramwa amani mbwenu byamaramwa amani washanga n'ubugenyi tuburabeho ekintu ka wakigire mwareba nda kucwenteje mbwenu ke nanye nkantegereze ngo ninza kureba nkebe narebera bakuru banje nabitegereza ati byabaho okafayo kumanya abwenje bintebe byabuziri ubwo twatandika kutunga amazima g'umushijo gumwe ukatekateka ngo ubundi okutubine aha kubiha n'amazima nari omweta kubumanya naratarachifiriwe okatekateka ki konka kabatangambara tutubiriyo akabangira ati ninyija nabyo hagira ati kamwe nuguma noreba nabantu batugambira aza abantu bo bakana batugambire bitari byo batujanga no mbwiga ngo ayine myani ngo no mwana umwe rero bwari aho akatine barumunana bakuru be abo kabaye mbagamba mugamba hebirunje abenji kababetse bubugenyi nakana twaza cyishisha wanje acara abantu bakana bamukunda mbwene kiyabatine ne sente zonka kayine micomeronje abantu bakumukunda nanye nkumukunda twagumizamu twahandikwa tutine bintu konka kandi ubwire bw'ubugenyi kubwashikere ubwire bw'ubugenyi bwahikamaye ubwire bw'ubugenyi bwahika twahika izuba ryo kuhinjirwa mbwene konka ba mama wanje bagumana banje ngo mwene nayisha ko bireta nakoretera imyenda yo kushoramo hati izuba ryahikira yo kushora konka bajya ngo nashiye umugore kutwahereze ko nabangu tumujweke ki bihaye suti ya mama wanje baginjweka ahizobe ryo bugenyi bajya ngo tugume tegereza bakwe bakwijana tuyija ku nibija kurita imyenda kutwabete ryaho shamushanju abakwe bija ubugenyi bwakoze urwito ahine ninzagwa bwo kwinjira twabecura bine kesi era umwakatimba nako nangwa kakuru akatimba kakuru nako kafuma fumucere mukakakine mutfumuka mbwenu bagira ngo ibyarajure ninge byakwenda kupakinga bitomukeseje twatandika ubwe kushoberwa twatandika ubwe kureba ngo mwene twanubwe twatandika kuburuza abantu ki hakuki kunkatata wanje akaba mukunzire agira to washomere atobwashomere najate ate bintu bija kubaho tata wanje gwa atebeza story ngo nabo byashwera ngo akaza buganda kupakasa esente zo kujuga zambura kuyashwera yondijo mukazo takwenda kugambwa bugenyi mwena tugira ati otomwana nefuze kubyaba mburire ati mureke tu atebete myenda nayo kare ngumwenda gwa mama wanje shaha yo kushora kuza kuhinjirwa mbwene cyo kushora mu chubura abo kuba bakabatakije kandi amatsiko gonaga kagari yo mu rubo katachuguzire mawe ntakaba mama wanje nazarwa zarshirokwe akayizire n'ikikazi cyango kikima kazi cyunywani cye mbwene bajyanko na store amutirize myenda y'abantu ababo mwiri kumanywa ngo reka tumujweke tumutire zuriya ubu batakumanya uyija mwe n'umwendo gwo batakumanya bareba umwenda gura umusi mu cicika bino bagenda mukazi yajatshana nyuwe ko ndamuho umwenda gwanje gunaniza kujwara nicakare ati mbenye naba metroni otyo azanyo kandi yakishikache oriya no muntu akari umuntu mwinji kandi mukazomuhima kazumuhango batobwenje ngo umwenda no gukobera umundo gukomana keko otyo mbwenu guba mu kigo mugora gujwara byanyise ubusasa mwene tanashemererwa ubugenyi bwantama hati mbwenu obwiro bwimo mukamwatungira amagezi go gukora fitting mu magezi bakagitugambiriraho babenu batujweka bakora fitting nakekwa kandi banko maje mbwenu wa fitting mbwenu nashika munashora nakazogwe muhango akari umukazi mukuru muhango
nyakufitizo mwenda yagumiza mwaremera cyo kugira ngo nategwa kuba metron kandi nyonca kare ninjwara ki kandi umwenda gwanje bagujwara hatatu mwe ninjwara ibyabaye ninge bitete inko mugore mesho wakajwara ki akajwara kitete cye kitenge metron wanje tio mukazi oriya nyakufitizo mwenda kandi ne kitete kiringwa cye kitenge nawe yagoberaho umuntu tio mwajwara manyobo najwara twashora twazombugore twahinjirwa kukata nabo leta nabwo itegereza aza muka stress agenda n'ikinaga twashemererwa konka twabishabira mwagayiturwa nkahi kumukasheshe kubwasesere twarigo mu kidara babeta babagambira ngo nyenchakare mwije n'ibintu byo kutwaramwe umugore tukutekateka ngo butimba ntuza kubujwara nkakanisa kandi nabwe cyabiri cyo busasi nabwe bahutuka batine kibine nabwe bakonka akatimba ko bakabagarasayo kariya kabe kafumikiremu kakuzire haza kubagaruka ibareta karunje umunonga hakaro umuntu aho ayino butimba busya buresere bandetera akatimba karunje umunonga konka kubaza kwija kandi bije batine na motoka yo gutwara umugore otyo akatimba kabaho engenda yabura manye engendaho yabura mwene bije negari bakaba ryabojo bashatu bestomani umugore nabo kubavuga babiri kuvuga umugore na no kuvuga umugore umushija mbwenu in short convoys kaziri y'imotoka ibere nuze gari ibere ijana amagara babiri akatimba kawe mbwenu kare byaba wagishitamaho gari yawe yatusasa konka I know baba binga ngo mugarceyo mbwenu nabo bareba ngushana byabe byakajogano ningaba mutubakiyetiriyo ntongane uki konka bagarkayo kandi kubagarkiriyo akabayinishento akabayine na munywanu we bagira ngo katugarkeyo tubagareyo tugarke tweshengereze turebe kutwabire turyaho shanka munana zo mwihangwe bejaneshento atishento gwarho yijana na munywanu we shijogwe nambwe nakafa bijana nabo batine moto kufukose bajya ngo mbwene tushaba nkaba kurubona tata kuyabarebere yajya ticyo kucacarima konka bagumana batugambira ngo abagore baryaho harugura bashija batuma wabo bija tata bagira tumwe no kuba motoka yabura batagari gari yabo niyo bareto haso yishken district ibiri witun ubushenyi n'inzikani zarwa bushenyi so yo bakamba kuiha bushenyi treka ki umugombora yashuko uko mukanisa ya CMC bakuntwara rwampara ndija kuno yakandi rahanga wanje kaguri umwanya muringwa haza kibanza kwa katano hakana hagwenjura nyingi enjure kasibanegwa konka kubagira kutugambira bagira ngo bakaba babe baronzere motoka ishento ndije akaba driver umukasheshe driver motoka yimukagishira umurumo wabaje wabagiraganise ishento kugira ngo bakaba batajuronzere bakabagirizeho bamwe byayanga ekeriye y'umuntu arikuvuga ndijo nawe yagitamura umugundi noshanga nabwo nshonga nubu bataragigambire nari babaje bagambire bikabira umune byesente bakabaje mutwerire ishenta mutwerire hazana nacaraho hakariho umushija inebe motoka y'ibyango bya skania zo tinki zireba ngo nambwenu zikacendera haza kaba mudikwa kubagarakayo amugera twara hatagwira injura njya kwa skania ugenda urete mu mugore mbwenu mukasheshe hi kubarigire kuhinjirwa nyecuro hagwe injura karara negwa
bwashisha wasikaniya yagira ati nyoko atokunyota umwantwa ubwo motoka yanjye tekuzayo ati nyoro wamparoku ejenje ndambi cyo cyabaretire nibija n'igare zabo abo konjure kaguha sikaniya yamuzebera kandi nahiba bibapangise motoka kama wayo yabona umurimo wo kugikoresa oweshemwe Beth okurgashuku mukamuzagaiturwa ngai tukandi tuza kuno yanyamabari tukandi tuza giturwa rya Kasinga so tukavuga amagari twaraganya amabari twaza rya Kasinga twagaruka twarga rya Kasinga izoba niryo rumwe shayi 11 nyunka gitwa shayi 11 abo kube bintu kubyagire kubaho kugaruka wabo abo wabona bo kurga rwampara kwisha shema nabo bagira amagari gabwira otyo mwene kubashazire munatata kuyasharamo bataho igare zitu bashoza nakatimba nashita mahagari naneyo umwana ukamukamana yekeroho nabo bamutagari mwagaiturwa rya Kasinga nura bakwitu ugendo rya Kasinga deno cheza kugitwa urugari rya Kasinga ugaruka uraba ubona kugwampara mbwene bakagaruka bakora byaho muka wanyu waheza gaitwa abantu bakatera umushoro ngo tukatubashanga ngo tubategereza kugora gari mbwene obujinyi bwanyu bukaburi bwo kutangaza bukabwo kutangaza munonga bwasasa kare bwajibwa mwe ngambo kare of course ikomene mwe mwarga kanisa kumwe twarga kanisa kutwagenzere kugitwa abashagariza hasa harho icubungo kitana sandija na shema bamwe batembe icubungo bamwe batandika kare kutambura mwene kutwagire kushikayo tukashanga abashagariza bo bashikereyo mwene twakwata igari zitu kandi naho mu kuvuga gari twaburranaho nushumushija niyo tendagarukire kumureba nagendana na wabe namvuga kutwashikire ngoko aho butsimbireho amakando wishemwe Beth Revival Radio 93 Rw'amagara ombwijire wishemwe Beth ibyari natuganira nebyo kutangaza nandiyo nindebo Orugyendo rwe mbweno mukazogu ayino bujuruzi bwo kutangaza munchirize ngireho ntukacyabo kuba byona nibyetengesubwa cyeshongore iki tugarike nawe ahabo kuba aho nanye ninyenda ngo mbakwatsize waho abandi tukagaruka ture ibindi bingi yanatugambira bingi munonga umusheija akamutsugaho tugire ngo bakamba mvuga mpora naje kuba natugambira nari umusheija bakamuremera ibintu byamugiza amani ajya tembo yo kushwara umuhanda rekanye bembera mukazogo mutangiye Revival Radio program n'Orugyendo Rw'amagara.
Neshankunda Nimusima Hamokukunda Asanyo Musisi Kundilika Oweito Miguru Niwoni Musejia Kundire Hasanka Kumani Nyeshongora Ebyo Kukunda Kwekutangaza Nimusima Habo Kukunda Neshankunda Neshankunda Nimusima Habo Kukunda Asanyo Musisi Yesu nankunda nanjye mukunda abo kumfera hamusharaba ecyo nicyo kiri kumpaniza tabanganise kwari kumkunda nimusima abo kumkunda eshankunda eshankunda nimusima abo kumkunda asanyo musisi. Yes, cyenda n'eshatu katonyeza ibiri y'amagara mu bwijwire turi yaha na programu Orugyendo Rw'amagara. Ngunta yahise rizona tayahise wishimwe na yebare Beth ariyaha konko mukazogu no kutangaza kandi ubwo nubwo twatandaka abujuruzi twabuhikagate mbwe niwe inisho tushimiye kuba no ugiraho kugira ngo cyakuteganiza wano urano ono Toronto wenda kutaha making sure ngo washaba umwana ebafu yagitamo kamezi nibyo twabe tukora mu winter watamwe bigeri making sure ngwenu tuwafira wawe shemwe namara nayibari Beth ariyaha kandi aranga yamutirita natuje kubantumbuza bingi natuganira ntongera kusima abo bona abaruho kandi abarukunda programu yitu Orugyendo Rw'amagara hariho abantu abakayikuru banje ku omurikikatsi Rwanda rwera baruho oweshemwe magacharaka mukama nayibari nakunda Revival Radio mbwenu moment ukunda Revival Radio mbwenu wano manyabantu abari kugikunda bakamarira aweshemwe magaciraka tukusima mnonga aweshemwe more ada yebare kuba ino kunda Revival Radio program y'Orugyendo Rw'amagara aweshemwe Scovia Butama mwebare kandi mwebare kutukunda abantu bacikatse abantu ba Rwanda rwera abantu ba Kanyaryeru abantu ba Nyakashashara abantu ba abakinoni nani ndebo oweshemwe Bethi yanagamba cyabajinyi ejo yonejo the whole of cyabajinyi wagumzamu omeisho no shikira cyumwe wa munywano wanje Kano Fred retired but not tired okomeisho antu bakunda mnonga abantu banama abantu bakinoni abantu barwetamo abantu barwobusisi abantu barwoburundo mwe bari kuba ino kunda Revival Radio n'abantu bakiruhura yona antu bakunda mnonga kandi mwe bari no kutukunda ariho oweshemwe shara Rwanda trendaha my aunt kandi vice president abwa Mothers Union abo bureberezo bwito bwankore tarugaho ondamkize my aunt oweshemwe pisabit n'abantu barabayabona n'ubusabadiko no Rwansinga mwe bare kutukunda kangaricha twatwahika nshonga nkuru munonga oweshemwe base mbwenu njibakiri chukuru mnonga konka nyongera okwizya ngo program eje ya YouTube mbwenu otafirwa program eji gambiraho mugenzi wawe ngo program eje nagitunga
yeshayo na har kugendera kana hata na natiriba noje kuba notase mu revival na capital letter na revival then capital R izindi ziri mu small letter making sure ngo atahumwanya otase mu radio na capital letter ala yonka izindi ziri mu small letters deno garichote wakanda kanya otase mu 9 katonye zibiri otataho umwanya gona oyongereho FM making sure ngo akito mu capital letter onoja kuba notungaje munonga YouTube yitu channel turwaha owishe mwini msima bright roho kanda stira kamera mbwenu abantu bacha chakashambara mukatunga mshaja wamane kurgo ko muri kishamera hama ariyo nakora umurimo mu rugi munonga ntongera kumsima owishe mwe Beth nakwakira ashimererwa twatwaika aha muri urugendo rwanyukiro almost habo kuba nanintera kashane mukagaitwa shaha 11 no mu rugo mukanisa mwazagari omusheja yija yaburankaye gare yekirikanga mnonga nare kafumpira agumenye imimo mwamwebembera barikanze umugoro w'umukazi wenka ninteka ngo hakirukanga yanje tyo ahabo kuba kutwashikire ku muhanda tuye mu betaka injure iri kutonyera omwojo wabirampekere yagira taza ikidara twabatsigire twacikoma nebirere twabatsibiriho za toilet paper za baruni atumwe nuko kwenjura yagwa paper nastekwa kuba zacwanyaguruka hajya tumureke tushuma hahife tucohehongwa akahariho n'ibyoganyanja rero ibyoganyanja nabira by'akarabyo karunji ka papo njya toreke tushuma kwife tucohehongwa manyobwo mugore baza kuca shisha ntakamurebere twashuma hifa aho kibanzo kwa katano hongwana obozi bashazingaye zakuba nkemwe hakana hagendera ko hakiruma tugenda tucohongwa zitu tuyisha tushoko mugari igari tandaka kutera utugombe otyo tugira ngo tuvuje witu nahagomborra yandija bwe ntaye tugira ngo tugende tutegereza gomborra nabashagariza nabo nto babire bari naba wabira vugira umwana mukama wakaci turye nyuma kuri hakara hotereza ubwinji umwana kanama kuvuga jigarugo wamvugire yayebembera munonga yes mwene twacwe hongwa zitu twazikwata naskwatira katimba nebyoganyanja bya papo ibindi twabishoka shoko mugari mwene gari yayaka yes twagenda hagombora twabashangire mushanga baroba bategereze kahikaho nabo nabo babaganisa bareta ganda magari gaba minji gatera ubugombe bwinji bwatera bwakengere rero bayihawe hongwa twabagana twena twatahe muragari weni yabakonvoyi yamani nabandi biruka batwara kidara wow manye ubwo ikintu cyatagata asa tukashanga y'ubugeni burunji munonga abantu bakaba bamutwerire imigati mirungi y'ubugore nakatimba kanjwire karungi na wakabayi n'abanyabuzari tukashanga tukataha umwe nunkashahe mwe n'icweka n'ugutenda tutaha mu kidara tukashanga abantu binji ubugeni bw'amani byantu bwene bakatema n'urutoki abo kuba bakabantu bakabari binji munonga rangaya kubasa wareba ubundi bufuki buryo bwabandize kugira nabo ubwasibira nabo kurwo mukasheshe kurga obwo banohingirwa kuryo muka izobe ryo gaitwa mbwene uko wahikomuka kandi wareba kishane cyabe kindi wareba sa kutwashikira mu kidara ikishane cyabe kindi konka kandi shahe kidara kuyahwire kandi ubusasi bwaba bwinji buta abo kuba tukaba tutineje yo kuzamo umwami ubwo akaba nayombeke inju y'ikishenge cyumwe n'umuryango etakahwiri bagitahura uburumwe rw'ikikorogoto bakaba tunyikira nembunki 3 bwene uhaka hariho uburumwe
kuguka mwinshura munonga kandi izoberyo nubwo bamariye kugihoma izoberyo bugenyi abo kuba abandi bana baboje bataragiye kusima impinjiro bakanu bahomenjo mwe no mukashishe bajimarira injura yakira negwa ko kamwagiraramo kutwabine tutongama abagire birabizire kutaho bugenyi bajanga bagira ngo namwajihoma umwana w'abandi umutuko mutamu bantu mu mukikuru wanje owanyokozara bantu amazara nawe akabayine winjiye mu bishenge bibiri uraho kimwe bantamu nango muri ububwire ukujuno wituka kutakagireyo bakwisaho namarwa ubundo bakiguza genjo gagayanga kwa bicweka bareto munjo baguruzamo bashuka muzarwitano hazanye unka abandi yo murukore nango mugursu wanje wakaba yabenanywa marwa kunka mama wanje akari gumurukora atakunywa marwa bene marwa tagakunda kushanguga gusabonana mwene washangu natahira nkumbara byanshasa munonga mbikiro muzindarogo byanshasa munonga konka natahamo mu mukikuru watahamo konka warara mu kiro cyumwe namara mu biro enjushi yabe tayagume yangire kwa nare mu atinga ngo umuhatina ngo budongo buta twamara mu biro konka kanigwa mu njura konka nabwo twaragaho twagitahamo twaragaho twagitahamo kugwenjura injura kuyabiregwa twaraho ikipapura higuru konko bugore bwona bwo kugaruka witwaruka nkabumara mu mukikuru amezana kamara mu amezana karabantu bakanu babaruka muntamara amezana umunju w'umwashitami konkana byombwe neke yabetine sente hatariho tukurya ibintu ebyonke bihimba byonka ushaka mutashemerirwe konka mwene mukikuru gwa kansi gisoro bushera kanyaruka amezana kantekera mizi gukunaba kandi aho cicweka canshemeza konko wiri kubashikire inju y'umukikuru twageraga mutwazo umuyita kutwarugiro witwaruka amezana kagamara mu nju y'umukikuru mwene kutwayarukire twazo umuyitu haze yitiye kerimbe kugwa mu njura ibikorogoto birye byo byakura konko mishije wanje muri ubwo bwire akaba nashomesa tarhape rero bakushomesa batakubaha mushara mbwenu akabagenda kare nkijana muhurira nagamba n'umuntu ntakucumanya kacera kare twatwire munywano wito nambwena kafa aza yatere bisiku ashahibiriza kikayurukaza hishomero mwene kunahurire naganira nawe atekisiku ateneza kukashirinja ata yomshija mjatompatano apana tatano ni nyinji ati neze zinkwire nabo kusasa bw'amabanja byansasa munonga yagamba amabanja yo kano gamanye yoko nare ukagahura umurundi gwawe gwo kubanza mbwene kandi amabanja nkagahura umurundi gwo kubanza abo kubatata nakujya ntakari umurisa tata kayinente nyingi akayine umwana umwingi akayine mbire nahisa mbwene no kushoma tata nawe akija kwera abana bababenu bankora taraho mwene witaka hari senti amabanja nkanta kagahuriraga uko takagahuriraga bana kunabe mazire mwe biro bibiri hije umuntu wo kubanja utiyo yanyu musi yashanganye ne katarumu yanje atomugambira leta sente zanje nchakare zibazingahi byone binte by'ubugenye binji bakaba bakorisa amabanja burano bashorano bazaguze banja kuba mukasheshe bakaguze kibanja baronda banyuke bategereze banyuke bashashure muri kare ubugenye bwinji bwona bukakorwa amabanja abantu bija bashashuze sente na wagenda kwa pakasa utere bisiku mwene canshasha munonga nateka ndikunda yaruke ngumeyo
mbwenu ombwiro obwo amabanja waguhurire warebere ngo umusheje ariyo na strugglinga wakora cyokora shitamere nawe ukamweta ukambuza twunka shinenki nije buhoro nibihe bitari kugenda je amabanja agakayija gata aka wakageraho kaire abaganira nari hatitinda burze ahubwo kuba bakaba binji mbwena bakababinja kuturatahitin kuzagarwa warebe ibintu byagoma abo kuba hagataho mazere nko biro bishatu hakije umukazi yanshanga umunjomwe yangira ati nyonzere kugambara toyoka ngo tahe atabo kuba baro ninyabe nashwera atabyangirise nenda y'abarongo atumweno kunahure nagambo byenye nanye nagihamu atwonkananye ndi umukazaha mwenu kunabigitaho na wafangwaje mbwe ni wakugambere byo oti no hunje nangwa naho mbona ganda mabaraha kwandikirwa ndijo mwishiki atumwana wawe namutwari isi Tanzania ati nyotorgaruka kumureba mwene kare byona bakaba binji baberengwa najanta pana reka kuturahike yungumeyo mwene nkantabuza amabanja nagagenda gata nkanta kubuza mwenu wakora ki hakura tuvu cyaho twagiye kwikomuka kwarwa hata nashanga yorugambo rwinji rwegare bante bagambe cyaro hata nanye nagira ko ndagite wece nwaza kugira mbwenu biza kuba binji umununga konka umushije wanje akata kutwaza kubi te yakubera umuntu mbi kare tarashine nke binashangireyo mbwenu shangu naho hagati yabo n'umurumo yabona umurumo konkana bwo kutakushashurwa ubwo bushomesa bataraha payroll akushomesa abona yakasente nanye narwara mununga nenda nagirendo mbugoro umwe narwara nayo nareba nagizirenda ntacibura kuntacitaha naho toka kutwarigire kwarwa naho toka nagaruka twatandika kuhinga twatandika kuronda sente mpora aho yija yaza payroll yatandika kutunga kashara ka government kakarakace hakaba ineho umwani twatandika gushora umwani batandika gushashura amabanja mpora umuryo bwubwire nagabwa ninza kuzara umwana wo kubanza konkana bona muzara tine sente ko mwana ubwo kunahereze kumuzara na muzara umucyaro ebinyina byangu mumunda ko ibanye musya nayemerera ngaraka nkora pusinga ngo mumbyamse hakatano no kubasa kugira ngo mutwara umwirwaro abo kube sente zikazitaro kamara nebinyine biro bishatu akiro cyakasha turahanga barete ababante bibishaka bampe bishaka ko nahirize kubinyuki nyina cyargayo n'umwana tumwinaho atajwira bushata kabonde no kutoramugorere cyo kujwara mwene bikaba binji obutatunga akashara cye kukubanza kuyakatungire ka government tukatandaka ukuba yambaho no kubahwera haza akashara kuyakatungire ka mwene yatandaka kushashura amabanja yatandaka gari amabanja yatandaka kushashura amabanja konko wito atata banyanyazi bakaba bampingize nti munyanyazi bakweta kana manya kampingize nte kanungi yampingize nte bagaraka bangabiraho abampingize nte agaraka ngabiraho mwe nasyo buno mubona ubambi na waho yagira munywano we yamutandikisa ubushobozi akushubura yagira mbwenu ente yamuguza ibintu bya cakara yamuguza shirinje 13 yamuguze cyishatu yamuguze mutware 3 yes yatandikaho kushubura hati yashabura saha ahishomero ahabwo butatunga mushara bakubahereza gurukumara bamuhizo bari rwa katano ngwagome ka off day hato rwa katano bakambya ngo ashomese ko mashamushanjo
mbwene akaba ntwara ubuntu bwo mu katare ngumaho nimbuguza resha mushanju aragayo ahishomera ije nshango mu katare nanye ntahanza gutekera abana yes buntu bwe rhanga yabo umugisha kare tukaba akaba nakwata gisenti atakuzikwatishaga obusente bwitogwe bwakora bwakanya twatandika kurugayo mpora twagira akaduka kabaho eduka yakanya twashubura ibintebe by'amasahani n'amagrasi naki twagira eduka hataho nawe yagabwa na tungumusha na za government ranga yatuyamba bamukora headmaster mbwene ubwe kare twarga yuko munako bamukora headmaster umwishomero ahumanya akasente kayongera akasente kaboneka twashubura konkobwe azone misitu zwe batwingize umwazi hayizagaruka umuko wanyu twitwara witu twiguza twatandaka twayombeka twatemeche banja turi mu cubungo yayombeka yenju yibati twagitarza nawe yashoroma myaniye ya leta habsento ye nakora mbwene twatandaka kuruka niyo kuri ya norita ka business na ka business nakukaba hukakora na ubusento bwo twihirente zitu twiguze twihiro witu nanyo bworo bwakwata kacurobwo buri yo mugenda mpora ubworo bwo kureba tubukora kwakunga bwagenda bugaruka konka eriye na kuyagenda mwene nako yabirira umpango munonga niyo kuterwa injoro munju twatine na bintu byo kwata munju byo kozesa nango muryo bwo gwire nyonka tayisaho na mize seferia ninyishuka nkaba ntware seferia tahamizi nyishanga shiko mujaga no mu byo kurya ngarakayo ndeta gukunaba abo kuba kana avuga igare nanda kunaba yija ntwenda ko ugatayise soforia yawe ndine seferia ntahandeta mbwene tukakwata munonga twashemererwa mpora konkaye naguma njunorwe nico nkusimira rahanga nico nyizere gambara abana bato okujunwa n'ikintu cukuru munonga naguma nishoma sande waremeraho nagira bishemwe bampamiza nko gumujunorwo ryabaje twaguma ntushaba twagira fellowship zo rwakashatu zatwombeka mbwene ubworo batandika kugenda nangwa nkaho hagati twaratandikire ku bworo buciryo bw'amano ubwo kubura nico kujwara no kubura ki twabaka batwingize imyenda n'esente zo kujya baziza zubura wenaho nijana atiza umwenda g'umuntu mucaro akaryo ko wito na hato bamba kibaho mucaro gweke miryango natiza umwenda gwenda kuzuwito nangwa twatiriwe mu bugenyaho bandondaga burushera umwenda tinyine cyo kujwara leta umwenda gwa boarding aguntiza numwe ko murunje n'ikitambara curunje no rukwanzo rurunji mbweno gendori wenanye kumbere banyankanzo witu naryo umbugenyi kandi jware nzo witu nanye ngende njwireje azobwe tukantembo butadoba otiyo gwije gusi bwino kunarigireyo haza katenda mushijo gwa katenda nguntize wana witu mama wanje akatenda ntize yes bwino kunarigireyo nza kujuru rwanzi otiyo hatinya nama akatadoba ngunkaho ezo rwanzi akatadoba kakwata ikitambara rahanga wanje atukuza kutere kuza kuranda umururo gwamuka gwayaka munonga gwabuguma atukunza kutere ikitambara tero urukwanzi ato urukwanzi rucweka rwanka kurya ikitambara umururo gweteramwe kugwa boarding na mweko na gogose ya boarding ikitambara cyose umweko gose ya boarding byona bimpira mbi hanga wanje mbakwatamba jura nangwa teveranyokizeho nyowe kuba mbibika ubyekura ibyo nabyo mukama binda byamu mukama w'umwendo gwengera ngo naza gundi hisata gundi hisa nkabanyiraho munywano wanje macureta nambwe nakafa kunkanye n'umwana watuhire na wakaguma nanyamba munonga nkanyina mbwenu angera ngerayo
anjira yo wa mukama wo mwendo gwe kemiryango kunsasiza umukikuru gwa jato mugambira umwenda gurgeho hatumwisha umwenda gwaguhire atanagwe neguza kumukora kubi atahumuri ico naco cinshingura timbera habo kwa twatine sente mwene Yesu aturabyo mbintu binji konka umbwiro bwe tukatatongana tukatayomba kugira ngo kare nayitwa mbintu byanyu bice mbintu byitu bice turayombi tuturagize bya kutongana nangwa nk'abashije bano manyani behangana akagira ubwire n'umuryejenje yabirerye tyansigamu ngo yagira bakaza buserokwe abo kuba awakatakajundwe konka kutayitiriokwe hanga yatujuna mushije wanje yamujuna bwintu azarayin twatandika kuburira injiri abusinge bwabaho Yesu yatuhesente nito twaguraho nkakabanje twagure banje watandikira kimwe byaba bishatu mazima byahika bishatu twagurenjwa amaduka nito twayigeje yiteduka twargum kupangisa aho ndija mbwene twakora Yesu yatura konko kukira munonga tukashaba nyuka banyetarahanga kandi yaturra mugenzi wanje kunatandikiye kumburira injira kandi we yaza mwamana minji no kwenda kundabaho kandi mwagira ugumisirrizana nacyo naye keriye nshonga nkuru tukagira ukugumisirrizana embaju zombi kandi abo kuba awishe mu Beth nani ndeba okwagumisirize ebiwahurire bikaba binji ebiwarebere bikaba binji omusheija nawe yabe manzi yaremeraho kandi bambi ekirungi kinahurira mwakayi n'obusingi ombintu byebyo akayi n'obuteka ka tarakuteira amwaga atkunoja ngo akakutana ku yakutamwaga yakutankonezo ya noja ngo kana ogumayo ngweno rahanga ona abanatebikanise ibintu bye nene byo rahanga tindavugineyo nangwa kare na nobwiro twabire tutine sente tukatabicenga nyumkamare ebirumu rukundo nukoko mbwenishana nkenjura ejo niyo yabire nteganisa atenda kuretera wagarkenye hanga wagukureba nakwibesebyo noshaba ikintu kirgaho tacumanyire oza kwekanga jote iki nacyo tucine nacyo kikargaho so Yesu Kristo guni mugamba munonga ni mwesiga munonga no wamani nambwe nunkimwe naramuri y'abasigazo bato mwajunwaje buri kintu cyo na Yesu ari yacu bahereza nacu tukora buzuma abo kuba Yesu akankorera ibintu birungi yampa abana bakora nk'ubwo bundi uko kanu basaku kuremwa no korora abana munonga abana mwine banga barahanga babereze abana tukatwina abana 8 mushanju hafaho umwe yatunga accident hati twina abana mukaga twina abojo babiri twina bishiki bana wafira kari na wakari umwojo bambe mukama naye barokubarinda mwenu torashomero wishemwe besi okashoma konka wahika torashikire hari abana banyaborahanga ko yabahereze ibinte byabahereze bikurigiro kutwantura bo bashomere bata abana umwana wito mukuru bamwita imbura omega ko yahereze seniya ya mukaga yazomaye UPDF otyo nakora twampurire kamusime agwa kajwara degree ine na diploma ine na degree yes nakora twanyisiga mukama kamfati ine degree nawe ine degree ezo maza bibiri nakora twaruho Samsoni nawe ine degree zabisha tumanyo akishaka ka beautiful akumukura nkatora mukiza Germany kitu
kakagenda kahereze bwera nyanji na hatu ngo ari live ariyo na YouTube ariyo na kuratera program yes kagenda hereze bwera nyanji siniya in fact akahiza bwera nyanji siniya yakana yashoma certificate yes ya za Germany kandi tuyine hawa muheru hati wawe bari wa muheru nuwe yafire umushiki witu abenda bizemu precious akahiza bwera nyanji senior 4 atari senior 5 na shomera Bishop Spirian ya haruzira okay kandi tuyina amasuko ngo ruhanga yatorekaho nawe naje kujwara degree wow hanga kuyahereze kutukora abana nangwa tabaratuteganisa umukubakuza abana bo bakakora tutine sente kunkata bagira mico mibi bawabo haka sente agenda hishomero yoro bakashomera amanye cyamutwara bakashoma amazima abana rahanga bashonte bakabondemera mu mirungi kandi tabarukubi nakubuze ikintu cyo wigese nikikuru umunonga kandi nashemerwa munongo kuriba ngo abana mbashomesi nani imbaradi guri almost zona ni 5 manoro yo mu UPDF no yakomera mu yamukaga ejo na yindi guri y'umuntu we mbweno kandi no guohereze orgire umcyamukaga ecya 5 yes na oranga naje kumbasa nawo nahikaye umwe bari kubashomesa kandi eberahanga akora tarashomere cyamani maybe kitabuza umwami wawe we akari umushomesa wa primary ho akabari umushomesa wa primary akanshera ine grade ya kashatu nanye na mushomesa ya 5 wow hazan nangwa tinkukira kuza graduation z'abana abo ubundi yahandi umurwire wa shukari ari umurwire wa shukari kare bijaguzo bitwe bihango tinkukira ku kare nobuni mbantine mani ubundi konka graduation yini ya nabandi zikurebe yuko banza mu life yanje yes kuyabire na graduating diploma yantwara kakoba nariba graduation nashemererwa nariba kushoma nariba yemerire n'abakuru bensi nayijuka hitwara bire hazobwe twatakaguzira imotoka twapangisa motoka rero nagumanisha abantu kwera abore nayo yamucereza graduation yes nagumanye n'ubwoba konkaranga yatukorera je twaza kakuba graduation namureba ariyo mbando bantu nashemererwa munonga ebintu biruho hati abwemba bazarahanga numurebane mwe nk'abandi tugambire ho hati uko mwemerere iranga ibyabakorere kwenda ngo umuntu uri yaheru amanye ngo ko kwikiriza Yesu nakubasa buri kimwe taro cyuta kwikaho newe ese simwe kare twine amabanja nk'abantu babutosha konkane Yesu atukorire biruho ahabo kuba kutwarigire umucubungo umwe mu majwago nangwa tukiryo umucubungo umwe tutandikire kurugayo stane yije yaturwanisa kutwabetereze pombe kenji yitu bwene twayenda kujuboneza to bintu twabyiha mutwabitwara nkaho umustoha twatwombekereho nestoha turukushobora tutiyo nkoko nani nkugambira tukuzumbutare umwazi nyene kakijana nkataha bwene kunendi yo mukatare bangira ngo estohe keke y'ibinyansi bagira ngo umwana yagihemba mu murro umwana wangaye witu tukaba twagendi no witu yareba kuba kose y'amatafari bwene kuyizere babombe bitaka byabo twatwire bihimba yabihemba yatambukamwe amatafari baza kose atafari ga patenje tukatushoromere myane mingi ibintu byite byo ne bitwabe twasya tubfurire tubitire muriya ibintu byite byo na byasya konka ko byahire twayambuka seri umaduka twapangisa Yesu yatushanga yo konka twaguma tujunurwe nico cikuru munonge ci Yesu atukorire mwe n'ikinkwenda mbagambere twayambuka umaduka twapangisa Yesu yatushanga yo twagure yitwe duka ntutwagire kizimba aho maduka ntutwagire kizimba muhanda ecyanshimize munongo kwereruka yo
no butwatasya mizi wishwe nakugira ngo kandi ngatayise feri yo mu Kibungo bweni to twahimba amashanyarazi twatasya mizi national water yataho muje nashemererwa habaho ekayaye twakwitu konka ebiye sakora Yesu yaturinda twahera abana kuko nakugambira kandi yatwabashomera n'amashomero g'abandi bana bakushomeramo abana bo twababonera amashomero mabi tubaza amashomero mabi mazima twashomera amashomero marungi twashemererwa kandi Yesu yaturinda twahika kugura imodoka bene kutwahirize kugura imodoka nashemererwa najya ntumbwenu Yesu ginyegesi wishika ya gari ntoro uruguto ngaruke nduvuge mwe motoka njisyo mu mbuga ya tata orabandabize ha gari ntereri Yesu nkuretere cyo kusima cyawa meza umamukama yanyegesa n'uwedrun yanyegesa kuvuga motoka umwami wanje yantwara umucishayi yanyegesa kuvuga motoka namya ntumwe ntumpe motoka eje njivuge nyenka njitware mu mbuga ya tata mpindukiremu mbone kuzomukanisa kusima icyo rahanga yacinkora navuga motoka nahikumbuga ya tata nashemererwa munonga amina kandi hati rahanga twombekire inshi turiyo turugoma maduka kuhumura turiyo twenda kuhumura mu cyaro kare tumucyaro munonga tutugire hare nahehe konkarahanga riyo natwombekire inshi nkeze kwa business yo negumayo rahanga twombekire inshi yakanye nabere twashemererwa kunkwikaho ntendereza hazinje cygarike mu wishemwe no shanga ubundi jo munsi yacora apana turire rahanga bombekire inshi kanyina nagambira umwami wanje nabana nabadisha barahanga ngukananye kukumpererukira abandi bantu kumbeka ninguko narabiro mirimo igumere amonjo ziriya tumwe n'umunyombekereho kanyina habiri ngumenye nshitameyo nakuzire kandi ntaguma rero njege ryahamwanya guri nkahansi yo mukahanga ntumwe nukunkuzokwe nabura tinduhurira byafa kanisa nabajyanto mu nyombekere kanye nabere hashungine ne kanisa ntumwe nukunda nakuzire ninga batere ngo mancherirwe mwe ninkunda rahanga munonga ninkundo kumuhereza ninkundo gukora imirimo yarahanga yone yekanisa kandi ninsimana na umwami kamukamogu ahabwo kuba ko nakiro mu rugendo rwe narwara shukara munonga yandiganisa nanakishikitwa beautiful ako karwaro rikizi sade mboni yari kurobshomeso myaka itakashikiri yije kutujanjaba kubarwaza kandi umurimo gwa gukozera igi munonga yaraguza umwana ubwo yanaraguza haraza zambare zankahiza zamuragoza zakoso mbona umushyo gwabe nateganisibwa munungana no kugenda jamanokwe tubije ntufanga ubundi akahikumbantu babakoragoraje abashaba kuguna marwara gamani bitata kajiro kwe mwamukamukama kozera icyo murengera abo kumushisho kurwaza umwana w'umushikigomere n'umushiki w'empangare nakorayo narariyo mbanyabuzari jamani kwashikiriyo kuyabire arwarira umurharo yabona abanywani mu Germany ubambe yabona abanywani habaho uburyo yazayo takakozere habo kuba Germany tokorayo takumanya ndimi kandi abo bantu bariyo no bamushomesa Germany ubambe kuyakweza kushomora Germany abo kuba n'umunywani wo wayine wakubona imirimo akakorayo konke cyetengo cye nanangwa agaruka mu Uganda shomi abo kubona bagira ngo Germany umuntu utashomereje mwene takubayine konka hati na hahari na professional natungo ariji yes mukono meronji nafuna yakasente
nangwa nituhina ubwa kutaha akasente akasente kacu rukutunga kachirya kukumurebera abo kubatakegeregera Germany yasya klasi berzor Germany so kwaraheze kusya klasi na ikirizwa gukora mu Germany rahanga cyumukore kandi no kumushabira ngo nabwo asa no murokore bambi rahanga tugirire je bamwe mu bana bito n'abarokore bamwe n'abarokore rahanga yatuhira bishukuru rahanga yatuhira bakwe yatuhira bakamwana rahanga tukorire bintu birunje mwene bitwabire tutakusubira hazani to kutwahereze twaragana na rahanga bakora indagano nawe yabo ko mushisho go byabira takajunurwe ninyishka hinizo baramwe kimuka kare munonga ndukuza kumuronda ngwarira umbushambani mbwe ntatukutwagize rumukushoma cishumuruzo ntuyimuka kare munonga ndeba mukoratire ntuza kushoma cishumuruzo ntendereza rahanga munonga haza hariho distance kurugo witu kuzahita kushomera cishumuruzo umukanisa mbwe kunkoreba mukoratire nanyi musi yatwacererwa ntangarire mbabaza rahanga ngambira buri muntu wena urukwenda kuri uburonjo bwensi no wiguru ayikirze Yesu amujuni rukwenda kuri uburonji wense no wiguru no kwikirizo wahiguru ahabo kuba nowe arukubasa ukusyari iki cyo rukwitenga umunsi munonga Yesu atorze tushemerirwe ahabo kubendo arayashukara nende sente nyingi munonga nenda kare muntu yatarumwezira kitakubasa konkantu turana bwe n'ubundi wire tutakutongana tutakubura kwikirizana so nicyo nkusimira ruhanga hatarukujunwa tutwakubasize amina yabare mnonga oweshemwe na yabare Beth kandi mugenyugu no kutangaza biyese byamukoreire tukabugamba ngo twabezayo kandi tukusima mnonga iwe no mwami wawe nani ndeba rukundo eyebembeire bintu byona abo kuba rukunde giko yabetaro hagati y'abantu aba babiri tinkwamya nkubakira kumwe omukazi ogwo akagumisiriza bingi munonga from day one twatandukaniwe akagumisiriza bingi konkeke rukundo omushaija we akana akunda omukazi we nobaye bakagambe nango we atakajundo no kujuno konka kana akunda omukazi we no horo kwa yana muhero bujuruzi atumwami wanje kamukama kwizinari akata kanteraga akata kanjumaga kuntamwaga kwa burizoba mwishiwo umuntu yasiba ko aine bibu kumteganisa injura ne mutera aya taine cyo kujwara ameze nagatahisa esoforia wamutamwaga nogira nenko naguma waho konka bwarahanga yamugumisiriza kana umusheje tiyabo umuntu mbi munkirize ekeshongore iki kirumwa makuru mengi munonga kutwantaganira hanareba ngo kikiro kukitera twaragayo ntuja kwakira abantaba amuhero ko ntuja kubuza abo kuba oweshe mu Beth akine bingi omwami we na wari ahantu tuja kumuhereza yakanya nayongera bigambo by'umukazi we konka bwanyuma y'ekeshongore kinza kushoma message zabo kuba ni nyingi munonga ni yakira ina masomo ntereba mpora kutaratwari program eji konko kureba ngo byona twakwataho abo kubana bukuru ekeshongore eki kirumwa makuru mengi munonga mbweno weshemwe Beth no mwami wawe kamukama mucyuri nabari yaheru manye ngo ranga nakora ibyo kutangaza mwe nuko rabe warabire omirabana mu yenseji aha ujaraza buriyo Ikemitisha yoneyotunga kweli kandi yotangaza wenu bara emisha yawe eyumkama kureire uriguwe okumobishuche noija kutangariro kumbi
ishoka imigisha yone yotunga umutima gukugaryo wenu mara emisha yawe eyumukama kurire uriguwe ogumugwijuke noija kutangariro kunda kwe amatungo kandi n'ibihanyabo ishoka Yesu akurikire ebyo yitunga wahikumwigire wenu mara emisha yawe eyumukama kurire uriguwe ogumugwijuke noija kutangariro kunda kwe nomuraronena basikubengi boteho amatsiko yesakwini ayagumana kuri nomutosha okuhityoboyi ikomwigwenu mara emisha yawe eyumukama kurire uriguwe ogumugwijuke noija kutangariro kunda uriguwe ogumugwijuke noija kutangariro kunda kwe Revival Radio cyendanisha twatonyeza ibiramagara umwijwire urugumogumo gwijike noja kutangariro kunda kwe ahabo kuba ekishongere cyo nakiteranye n'inshonga mbwenu nanyi nakibendeza abako bana nimpura ebya weshemwe yanatuganira aha narengura hanga nakora ibyo kutangaza abantu abari asumu messages zinyine tingumanya mbwenu mukama bintu we yambasa konka mbwenu ntuza kugezaho na gate gona okureba ngo messages ze twashoma munywani wanje wishemwe Jackson Morokore ukurwa mu Kisenyi ondamchizo mchara wawe Jovat Chahwiri beine concert yabo irwasande eyebrashatu egeru kwija yargamu deneria erukwendero kwezoku okwamshanju ari Kisenyi cyacho Uganda wabunywani wanje mburizi tetachirwa kandi concert ejo neyo mchara wa Jovat Chahwiri abarukumanya ayo serena yishongora munonga abanababuruzi benjiri rahanga kamuhereza mugisha yamuhereza n'ishuncu cyo kumweshongora mbwena inibishongoro birungi kandi ebyo kuburengeri mugende mu mashagike ebirashatu ebyo kwezo kwa mushanju Jovat Chahwiri aho mu Kisenyi cyacho Uganda concert ye nuho aharukuje kubana yishongora aina abantu bamana abeshongozi bona kumanya abitwatuye no mu concert y'umucyara Meria Elizoba aha ajipu mbwenu bona mbaza kurata weshemwe Chahwiri omu Kisenyi birashatu ugende mushagike kandi mukama babasi twoko n'abantu ba Kisenyi ntibendeze birungi byonga munywani wanje Reverend Kanoni Asafu Kabacenga oriyo mukama nayi barukurinda najate Yesu akora okatangara we thank God okay yabara mnonga kandi omukugumisiriza no kujunwa taru mukuferwa mukama yongera ko ukubakoresa nabamwita Reverend Canon Asaf Kabacenga ubwo ni chaplain nawe ishomero erunji
Nyamurungi ishomero rya Mbarara High School ndamukiza omukyara wawe na family yona Kanoma unimba kunda munonga mwebare kubayo n'abantu ba Mbarara High abantu beja kwambata isa first lady hari kwigura dormitory yabo yabe na nakigambire mu kutandika ngo ba obis bakombe ko buraro burungi munonga mbiza kuba mbwigurwe bira abiranabe nabyo kwizuku kwa mshanju first lady kandi or minister webyo bwegese nibyo mzano mu yangari ya Uganda urwo kubanze birabirana aho Mbarara High School tubendeza omukoro murungi head teacher abashomesa abeji abazire mukama abenwa yababasa Reverend tugumize mu Kenneth warigireyo omukiterani kurukayo kandi oguni chaplain ahabwanombe senior secondary school ya Nasima obujuruzi bwawe aweshemwe Anet Kengoro ogono mumanyambwe nuweta kubasa kurgaho nakachiko na Nasimira kimwe na jati okugumisiriza no kukora ibyo kutangaza yebari munonga aweshemwe rusikirabo kurgaho mu rembo rwa Mbarara ya Nasima munywano wanje Peruth Muzora obayo Perusi bambuka buro wishemwe kandi tukunda yebari munonga nawe ya Nasima bujuruzi bwawe ogu nibamweta owishemwe Dorothy Mpumbya deputy teacher abwa Bishop Sugar zoko mu Rushere gutarga ready kandi mbwenu we go gutakurigiraho cy'umutaramukiza abantu ba Rushere mwe bari kubayo kandi mwe bari n'imirimo y'imukora Moriet Oriyo aho maraharo awazi utaramukiza abashaho kandi mahamba tukunda munonga abo kuba Revival Radio ne yabo abaraharo Mission Hospital munywano wanje Dr. Bixon Taiwa ubwo nakurirwa radio n'abandi Nance Adiasa twatsi okurugara kino nhere center for nawe yanasima bujuruzi najati atobu no bujuruzi kandi umugumsiriza naharga mu kwangura no bujuruzi okay ezo ndiyo nizitwara mpora omburizi ituma Steven mukuru cyo mukoro urwakashatu gaguri umukoro gw'amani ogwo mureberizi obwaba bataya yire rentanga cyacho Uganda kandi mukama nayibari byona bimushikireho yes ogwo nabamweta Kansara Mariam obayubambi long time weshemwe Kansara nawe yanasima bujuruzi kandi nagira ngo Anthony bari umcharo gwe nayibari obujuruzi okay from day one up to now umukama no wamani indeed umukama no wamani patience ukorwa muri Nyamarebe ya ibanda ejo tibande y'amatemba wa Honorable Chomik Xavier ariho aturikize utaramukiza abantu ba Nyamarebe abantu b'ishongoro abantu ba Rwenkobwa abantu ba Bigera abantu bari 5 mwe bari kubayo no kunda Revival Radio okay turebe hweze messages tushomeho twakira amasumu harhweze za YouTube comments nazo ziryaha nantashomere munywano wanje Bright nazo Maraka abantu abambarabara YouTube kandi bakataho comments zabo abambwene ntubasimira kimwe munonga mwe bari bantu mu kutamu data yanyu obwire bwanyu we do appreciate and may God bless you abundantly oguna bamweta Businje Anthony najatu mwe bari program ndoho mbahurikize may God bless you on Mbarara University of Science and Technology ninjira no hakurga natumanya ana uriyo finally nahura obujuruzi bwakagari nagira thanks Anthony Revival Radio as well for always bring those people Amina yebari Ana kanduguna Ana admin thank you so much Ana Arthur Mugumya iyo weshemwe Arthur nagira tumukama no wamani buzima
ndide mukama no wamane owishe muperuse nawe yarwaha yataho comment ye aha YouTube najya mukama n'umurungi buzima agasha rugarama yes najya thanks mujuni for your program nagira ati God is good all the time na Sasra Stewart Orugyendo Rw'amagara refugee settlement Rw'amagara oturikize mazima mukama chikwera umugisha nagira ati mukama no wamani nayiha abantu umucucu abashitamisa nabinjinya okay aine mbabazi peace mucunguzi Orugyendo St James Katwamba Church of Uganda najata nanyendoho bahurikize kandi najata mukama nayiha abantu umucucu Mujuni James najata webari program Anthony for hosting Beth Viola Ampurire najati yabari okutaya isa oishe mwogo ndo streaming live okurga muyenga muyenga ninjirane ya Kampala okay no maza muyenga nazo abantu bakatandika kopa mazina ga Kampala mwagarita kuruya twine Kampala bijeri nezindi konka muyenga kanti katece ngune ya Kampala sasa rabo Adela nagira ati ndomba hurikize kandi streaming live okuruga muzira cyanje nyishima yebari munonga mukama chikwere mugisha atukunda gift nagira ati ndo mbahurikize really beautiful nagira ati okay atukunda gift tunachobora konka tunamanya noha mbwenu wori yatukunda gift yebari munonga kandi wori really beautiful we yebari munonga bambi umwishi owa nayeta mazina ashatu mbwenu garyaho nibamweta really beautiful atukunda gift okay bangira nguwe nibamwita atukunda gift okay yebari mnonga na yebari Robina nagira thanks mujuni Anthony I'm streaming live from Ntungamo Danka nasimwe na warwa turikize najati bari kutaya isa oweshemwe Bethi ahabujurzobo ninkunda program y'Orugyendo Rw'amagara every Sunday I'm always tuned here from Katete yebari munonga Dankani kandi mukama chikwera umugisha direzi nazo katigezeho nagaitu agrena agira ati ndoho from Furuma agure mbwene computer yanje ejo gitereze messages zazaba nyingi zazagire mera bright nago najya tumujoni yabari munonga program mbamweta Fande Nathan organka hi mbwene iwe yabari nobuntama aho kurga okay kama zindwane na messages zezo mpora nyakira masomo gabantu ndebe kunakubasa kurushoma abukuba ni nyinji munonga 0788 hamwe na 0734 nkaga ni mushaje na mukaga 34 urabire waho utagambira ubujuruzi wabuhura wanje weshemwe nambana na mwenda ndiyo mbakurikize yes sebo akatuma akatera hano yo muruti umurutaho nditsabe idusoni wenu noreo ubujuruzi bwo biraha Orugyendo Rw'amagara ugumere konkanye we cyakira kumukora kandi cyabakuru munonge kisemere ko cyo cyabura umuntu wena ubu yare kishomero yes abo pinda magarage kandi umuryo bubwire wanji bakomera bakurikize cyinteke yabari umwana w'isomero yes Orugyendo Rw'amagara ugashimire kuba yineki hamutsamani nawe nyinshi cyafata kumuyamba okay yebare munonga hello Revival Radio ndiaho mukama narinda manita mwongera Hannington atera kiruhura ekiruhura treka ki Hannington nama twakwakira sebo
bwo kubanza kurabamo mazima twakushemerwa abanama ngweno wishyemo ubwo namuhura azamubona naho cyatengera ko umupaka naho uzuze n'ubwo kotaje n'ugaruka mu mani yes ngweno namusimaranga namupera umugisha amina utaramukiza abanama ntubakunda munonga hello amagara umbwijire muri masura muta turi aho mukamana arinda n'amazima narinda uvuga ko kanya kumakuru yegamba kurga bwa yegamba twakwakira azabwe nukambaza sino mukazo bwa kuri zo Burundi wabuhura bwakwataho bena bwankwataho ko kana bari kumukiriza ko mutugatanga tukubura kufunamo abanyabegamba bona bawukiriza ye bari munonga hello muvuni wanjisebo bari kutereza yabare kusima bari kutayisa baginyabo ubamwita nareba rona dukorga cyanje nika kindo tabona kanso yes mwene kana uburikizo bwuruzo bwa besi mukareba uko ariyo naza kucyonga kuteka gari mukareba uko yarabana hona nani babakarabana hentyore mukareba uko yabira ryo muzi y'ikenge kimwe yes narenguranga n'uwamani arenguranga ntakora ibyo kutangaza kandi ikindi sinasimbiri bakamukama korangu omukazi bakaba ryo mu mabanza kunkati yikamukazi wo mwagana cyeco ranga kimuhero amina abari hello wanjisebo yabare kusima wabuhura kwemera mkibanza akatizwe nzura ngigeze yanagamba kandi nzura abantu bakubasa kwemera takubasa n'ubuzuruzi bwe batugara buso amina hello Revival Radio wanji mbakwetu hasibo watera nyamuyanja okay no singura buzima yego mukama n'abana batakumenya kwesiga mukama bamwe kuba muri byo kiri kuba umuntu miranga wese yabare hello twakwakira wishimwe tukurire asimwe Yesu wasimu bujuruzi mbakweto hakandi waterera nkahi waterera rwakatere sima programu ejo aguzuzo bwera ngasimwe yo nitenebyo tsabamo okay angasimwe mnonga yabare amatabarike no kwakira umureberiza hello ishemwe Anthony wanje wishemwe Ronald nambe mwe mugabo Ronald omburuzo warga je mwe kaye kushemerere amina yes ngeno wishemwe umwana wanje Desi no wishemwe samukama ubujuruzo buzimana bugara mu mwana mucyara yariyo nanyisha kumweni bujiko bwatambuze bigere otyo ngeno shabara biro mu gihe ibintu bingi munonga konga hawemba turya basinze no kuciraho amina kandi bwana tugarra mwamana namasiko yes okumanya ngo urugendo tukuraba haterire honka echango no kugumiserezana okay obyenje mpagara yabare munongo taramukize mucyara nabantu boko bargara hello shemwe Anson wanjisebu no wishemwe Rushaba Dennis yes Dennis mweno Anson ati umuntu utakamanyire Yesu ati kandi akurikiza urugendo rw'amagara yes genda afune password yo kubanza cyo kubanza cyabyo n'umusinzi ubona ibanza ikirize Yesu Kristo ngo muzino w'amagara gawe
ora marote ho kugumisereza imbere yo rara ninde wa bese yaraze reba ishomero reba umusomesa reba nagana aswerwa reba munzi y'ebidongo reba konka yes tukurire Dennis cyane cyko tugumisereza kuri turyoroba yayo burunje wense babirubonka hello awishemwe yes please yabare kusima sebo kare twakwakira nyabo no yendoha Revival Radio no hamanya uje hwaha Revival Radio ubundi tokamanya cyare mwebare mnonga no mucyaro gwe mukama muhomugisha amina wajangumba kweto huishemwe ndio wishemwe je yabonese yanatera kujya rubanga uburiso bwarwe niyenje mukama kakujuna mbwenu iyo humure uja Revival Radio tokamanya yego rero ntuje tinkumanyisa kuja gukora program kureko ije hotaganire yego you never know amina hello nebyo byabirumu go no wa muhero hello awishemwe nasibaje bambe wanji twino mugisha yes twakwakira sebo yes akamwiyo umugari akamwiyo mukubona ubwo ko muganda amushabe amutambire shikari wamujye umujye nyaje kano jangwa areke umurema wamujye mukubona abona okay yebare mnonga oguno wa muheru owishe mtu akwachira Jirbati Chiba nashimira umutazi ubwo byarazirimo n'ubwo musiriza nena kasha ahitana bakavura kuri bakagumba kujya ndebara n'ubwo okay kugiye muri Ronald amuriri okay janye chobabona yibare mnonga muza kutwikiriza ntibatkomera aho asumu abantu jagaruka kutunga izindisha tukongati nkumanya babuko messages ziriya nambwe no bright utereze computer yanjye zayanga ugitereze abukuba kambe ninshoma comments ezi hona na bwa YouTube ubwo bamwita Prosebit SG najata nashimiru kubaha neimwe ekirechi streaming live okurga Arizona USA ogu naturikiza ariyo natureba okurga United States of America hati wano horante horwa kana terebwa ba America kashweza ati chinchkore kama na Revival Radio yabare mnonga omuntu ogwari ya America kanda aruhaturikize mukama chikwero mugisha oweshe mu prose kandi ibyo gukora bahaseri Jona ayebare nagira ati ndoho nagira ati ashome Yakobo enshura yo kubanza umushorongo gwa kana yebare mnonga na oweshe mwetsime aruhaturikize Viola Ampurire aruhaturikize tuyijike Martin aruhaturikize nsasirwe Priva aruhaturikize kurgarba ya Kashari imbwene muza kunkiza tushana ngo mesho mama zina gonga Martin
tumanyane arahaturikize okuruga Makerere University. Mbwene Tereza messages ezo nshome one by one izina rindi no nakubanza giye kushome bindi munonga Rita Rubinde ntukureba oruho mperezo ndijo bano mukama kwera abokuba ebintu tibibiri yaho ibyangwe I don't know what we are going to do. Aba messages eza WhatsApp yitu nimija kutsansira abokuba zino kuziriyo nzekwatamu kandi ni nyingi munonga enyingi no hayizidi menti nkumanya yes give it to me here ndebe onda mention ninje nukoko mukamata basi kutwashomaho 2-3 oh yeah oweshemwa agre okuruga yes agre twakuri 2 fruma arohaturikize yanasima obujuruzi messages ezi okay ntuje kubantureba kutwakubasa kuzigarikira konka oweshemwe Dr. Magezi Joseph ntukureba kandi nawe yanasima obujuruzi yabare munonga Dr. Okando Gunorukure by'amagara abo bureberezi bwito bwankore mukama naye baro kubasa otaramkize family yona naye bare Dora okuruga Ndeija nagira ati mukama simwe nawe yanasima obujuruzi bwawe atujukire Isaac kuruga Bishop Stewart University Harunansi campus hariho aturikize teacher Edith omushomesa omweshongozi director yebare kubayo taramukize abantu boko na staff yawe okay ndijono abanda aba Bright Kabe na barwanaho kwarangire ngo byaterera nzagaruka nsoma messages zanyu konkana nijyango hatugarice oweshe mukama ebyumbigambo biro bishatu mwinore nesha habambe ziri zagenzero already konka tuganireho kacerera ngaricyo weshemwe abesi turukureye kutwakwendera na messages kuzira hakunda hantu basa kushomaho 2-3 nakwakira weshemwe kamukamo nakushemerwa mwamujuni twabuhura ego mukama naye bare okubabasa atubasise kandi omwena mwaro tusiyobwire tukabura no kwecenga ukashanga utito babe baryo kwe kandi tito abaryo mwanya uko abo kuba kutkorera turi no mu studio tukurebe mukama tukorire okutwiha ufuterwe njura kutwiha gari kusiana stage eji mwintu bora kuno kwecenga konka chukuru munonga no kusimimba baza mukama ziyatugirire kandi akarangu twembi akiturinzire akobwa hatu asimyaka 35 mbushwere wow eji myaka 35 tikintu cyanguhi konka aturindirimo kama naye baro kubarinda aturinzire yatkorera byo kutangaza akuba nore obujuruzo buyabuhereza kandi nyo bwanje n'ubukiraho yabo kuba noreba nyowe kandi katandika ndifuguze herebe okuwabase okunabase konko mwe no muharo munabendi yo munyonyi eyinta shashurire nkarga Uganda naza Nairobi naza Dar es Salaam omunyonyi eyo mukiroto nari eyo kutemba aeroplane odio mwena jantona linyo wakagari waza yota tagambiro kacetirebe no stine bwire yes konka ahabwemba baza mukama rero tukagera ruhanga yatuhereza icyonce cy'umwana ogwe beautiful Rio no wogo nanishoma message ye no wogo rero yarwara indwara iba kwita spina bifida haza twagera ikitongore cy'abazire nambo inyongera kusima abazira bo haro twatarsara baba god keyazi hamwe na awazi yes hamwe na bishop abo nane kanisa ya Church of Uganda kutwikiriza kuteka kwirwa rero rukozero umurumo mahango kandi haro n'ikitongore cya Belgium cya if ate chikwatanisa abazire abine abana abine oburemwobwe so mwe nagendera umwe na kandi umwe ndi umwebembezi akakikwako so mwe nagenda kuza seminar yes omu Dar es Salaam
kandi ahandi naza Mombasa so mwe natunga chance kureba nyonyi wagizamo nanye nagizamo mukama yagishashura oriyo wegari njyo wegari natembe nyonyi ebe mukama akora nisima kandi naba compassion ninga siye bakwita CDC bujaga ahubwo bakankwatira hakora guzereza umwana ogwe so nacyuka ninchirabo mucyaci mwene so mwene byo nebigufu aboko mwana burwiro buyarwe nyonye nkangata kubasa kwebasiza za kosu za mbare za ki kunkana yo bagumana batkwatiraho so mwene tubasima munonga akwe biturabere munu bingi wargo mu kirere wargo mu kikorogoto kandi hate nguno yombeka kanya na yamati mwene uhurarahanga nakore icyamagiro rero hanga nakore byo kutangaza yego yes nanye ndakubuza aho kibuzo cyumwe wishimwe kamukamo yego ubumanzo bw'akabuye hinani ndebo ko wagenze rugire kushwera ubumanzo kandi ubwihanka hino bwabenura bamwe bintu bitaraho yiwo kushwaro ko buriya nimanyisa buriyo nyuma yego uko tabigira mbwenu mu Yeremiya najatinka abanyakare mutakagire munda zabanyakwi yes so mbwenu ranga wakantora nakare yanda byo muri yebyo kandi yamanya nguninza kwikora byo muri yecho ubundi nabandi bakarebera aho babona kutunga umanze nko bwanje ako bari umushije munywani wanje ahereze kufamuze ikahangere hanga mu icumuru cyurungi akanyeta babwetera mwene ubu buto nshoma twatugera bwa moto bwitu bajya ngo working hard with determination leads to success so mwene kutokora munonga wowe ni umarize ikintu cyona nurigaho mukama ukitiriho mutama marire mukama nakusiya abahanguzi yes kandi ubwe nkanta kajundwe konka mukama yagumana ampereza amani nagumananye ninjanti inkare mweki nanyaho naterese nanye tingambo ugenye nkabande tino ndijoro bugamba ninyenye nko mukayitu so mwini mukama yakinteka yakimpereza kandi yabasa kukishikiriza wow okay jagarikiro ko turukwendera yebare munongo weshemwe kamukama kandi tucumuyinaha bright yangira ngo message nzibasa kugireza akundaho mbwene katushomeho nce ticyagene tukorga kacika nagira ati obujuruzi bwabonera yabare munonga David gumisariza okurga Rwampara yabare kubayo no kutukunda munonga yanasimo obujuruzi bwawe oweshemwe ogunagira ati pray from okay chishunguri cha birankaga na mukaga na kindi cya Reverend Kanoni Edison abasa muhandi cyo ureberezo bwankore okay yare mnonga hamwe na ebo mwesugwa okay hamwe na aweshe mu Reverend Sara okay ninja kugira beshonga yawo shemwe kengoro mukama kwara kunde ahabweshaha oguyana simo bujurzi bwawe kandi nabamweto ashibambe ko tampereza izina ryawe bamweta mwebesa mwine icunju okurga rwebshuri aruhaturikize mukama kikwero mugisha ogune bamweto hana bamweta kamusime kandi nagira tanando nanye mbahurikize from ndija Rwampara edota tunarongo kamuhangiri okay ningira bamanya nushaba kumanya peace arahaturikize ukurga kacika yabare munonga peace okuturikiza Zerda naruhaturikize kandi okurga bumbeire yabare kuturikiza ogunoha amazina kantagare boshemwe konkaye bari kuturikiza then I don't forget mukama kubase okay asandi yashonga yawe nagitungo wishemwe nsasirwe priva kurgarba ya nushatu atwamugambireho yabare munonga niwe kuturikiza mbwenu Savia okurga rukungiri yabari kuturikiza Rita okurga rubindi mbwene iwe na Jet Patient Space yanasimo bujuruzi
abo mani mentioning amazina abo kwa twaza kubiza mbiona abamwendo bari babiri bingi munonga mwemba bambiendo bwiri najatu mukama asimwe Anthony emba mwetarita katete kajiko stage araturikize haleluya oguna bamweti machure tukurga nkahi amukashanyarazi a university yabare kuturikiza mukama simwe mnonga ndomba hurikize nabakwetoha bonus tube nawe naruga Renengo yabari kuturikiza oguna namushimira tujikira Isaac oweshe muri Rwanda kano nasafuka abacenga obujuruzi bwabonera munonga w'inox turyafuna omburuzi cy'amacumu cyacu Uganda yabari kubayo afande nasani tena mahi warga konka roho turikize mukamachikwera umugisha isi ya sako Orvind branch nibamweta Dickens nuwamanya yebari munonga kutukunda omunyeto Gadson ni mwesiga yabari kubayo no kutukunda niwe kandi nawe nasimo bujuruzi Medad Rebega ukurgari ya miyonga mwizi ya miyonga yabari kubayo agure kuri twakurebera kurga fruma nkesha tuzonka turebo kutwahindira abantu mwe yabo kubizitikazi hezayo champeire oguruma mweta sasara rusi araturikize aweshemu izina ryabura kandi kuri kubara aho ngenda ubwo nibamwetoha nagira ati ndiya junction bamweta Daphne Daphne kahoko junction akajeme umururu kungira bambi yebare kubayo no kuturikiza Anthony nagira ati yebare munonga nakunda program ejo yebare ne mukama chikwera umugisha ranga wanje bantaba onkeje no rukundo Anorin yebare kubayo bambi ukurga akacika message twagiriba nawe nasima ashaba Babra omukiyanja na waro haturikize Edgar Kashaka omunyeto yebare munonga mugabe Ronald Omburzi twakutungira ubuzima yebare kutukunda tukamwesiga oweshemwe asa tukamwesiga teacher kurgari ntare yebare munongo kutukunda kandi munwana wetu Dorini Tendero uruho turikize yebare munonga Dorino bayo tofa na waro haturikize nuwamanya omburizi kurga nombe cyacu Uganda turikize Emmanuel muhereza aturikize bashato bonka tukoma habo kuba Aneti aroho aturikize ogo najati nindiga katete nibamwetoha bamweta besi yebare besi ticha agaba okurga kizoba yebare munongo wa kizoba apana Mancherze tagarchum studios abukuba aweshe mwe best wakwakira naze hanganda nafana zo konkaza zindo mukama kwaratu basente kumatsitambika ikamwe konka eshinchoreka rukundo ya abante benire program eje kandi tukusimira hora hanga ubujuruzi bwawe mana ubunkati nkwame ngo bwahwayo bwona wanore no mwama ko yanagamba ho shemwe ka mukama kunko umwishaha shaha umujungu akazitaho kandi twine kugenda nazo umwe no mwe nore twarengiremo konka no kugira ngo twatandikaho cyerezi hatako nuko ka excuse twatwine namwe no bakama banjatu mbabaraho bampurikize konka akonta basa kagamba kugira ngo mugenyi motoka ya fero muhanda nkibi mbweno sima bantaba abatera amasumo abatsindika messages bura hamwe platform zetu babaroho kandi bamba commentinga n'abastashom mutsasiri abastayakira amasumo nemwe mutsasiri umwene itwe ntibantwe na umwe natubashoma abo kwana mbamutoreka rukundo konka omwabwesha rero terebo kutwakwendera program eje nakwakira
nimbanza no kusima omureberezi witu mukundwa ahawe ntekateka nunje munonga omureberezi korohurire program egi abariho ubuzima ninkusima munonga na n'ubu watwetera omushomo omukanisa aba mission coordinators ubwo kutushobora revive egi okuyizire ukanshemeza munonga na hata abari ombara bahurra abahiya barwira mu bitanda bahurra nangwana n'abataza mu kanisa bahurra so ninkusima munonga kandi okusima kwanje ukundi ninkuteka ahabojo bawe nabishya bakora mu revival mbere nargira aha batwakiraje munonga batuteraho tusumba tuhumuriza bweno inabakozi barunje munonga kandi nyenda kusima umwami wanje wanshendekereza nkusima munonga abo kuba bundi kuwabutariho ishaheje nkabuzoro kunagaruka ndija nyenda kusima umwahuri wandija mwahuri witu Nixon tumwebarize n'umukono gwa revival munonga nagigarura munonga nyenda kusima fellowship yanje yo rwakashatu abishyo banje mwena nabasima abo kuba mumpurire nyenda kusima ba member bacumurzo abinkushoma nabo cumurzo mwebare munonga nyenda kusima abantu ba one family abono abantu ba group yanje banyanya zabinkuzarwa nabo bono watata nabakuru banje nabasima nyina bashubuzo mu trading center abinkushubura nabo mwe nabo bebembirwa mu cyara kareka Edith ninkusima abo kwano ura revival kandi nabakatare mwena tinkuta mukajegena nabasima rero batutera amasomo rero ninyenda kusima mukwe wanje omwami Paulo natwishka aine munywano wanje Kirara ninkunda munongo gwe numwishukuru wanje ninkunda munonga so nabana banje nabasima abwo kubana bampagira munonga banyamba nimbasima bankwasiza umurumo gwo kujunwa kandi ndukuhendera nyenda kusima munonga abantu ahwishaga mu bunaninyija bunaninyija wanje hariyo group y'abantu binji izire kunta ahwishaga mai ruwishe mwerdadi bona tinda bagarke mungu nabagamba konka nabasima munonga kandi wishemwe utwashanga mu studio yatwakiraje munonga mukama kwereza umugisha kandi buri muntu ahari nimwende zo kujunwa buri kintu cone kindebire nekimpikireho nekindabire buri kintu cone nchikorirwo kujunwa nimbende zo kujunwa kuturuguma tujunurwe umusituri yashemerwa no mwiguru tushanga niyo mukama bampero nyabare munonga oweshemwe bese kandi umugenyi wetu twataye mwabuziguri izoba uhumure mukame byawe nabukora aho watere sumu yajyata nashikari atashabe atanaza kugitamba kandi uhumure kandi yakatambira abandi rero kashwa yiwe yongera okumweshengereza no kumshaba no kumuhereza byawe najagomza munabura oweshemwe kamukam ego sebo mbwenu izina narukunda kamukam ego nogwe sibura bantaba obasime rero ngaricyo weshemwe bese natereze shara nsta ukubanza nimbanza kusima rahanga abo kuba byona no yabikora ikindi nyongera kusima umureberezi kandi na staffu kandi nabahereza abo kubakwereza kandi nashemerwa munonga abo kushanganija njwekira abashija ahabwa ibe bitunarabirimo kandi impamiza abashija abakutandika maka kandi nabari yo maka ngutwe bukwijja guma ekikuru bagumisirize ranga nahindura mbera nahindura fayiro agacyajumikirwe no shanga cyajumwirwe cyabire kisya mwe nimba hamiza kanimanye sabo ko ndi wafazazi nimba shaba mwenu bayejunwa ranga byona nabikora ninda musya abanywanu banje bona abahereza abitwereza hamwe abahure abachairman bafazazi bamemba bafazazi abashija bona banye namaka akwato murango guturuho no kurwana mwana w'umujo na utamunagenyima
kandi mwagumisereza na no mwikina wo mutamunaga nyuma byona ruhanga nabikora ninda musyabona mukikuru wanje Mediasi nabashaka batampurire konka ninda musya baramu banje ninda musya bashwento ninda musya abanyabuzari bona abandiza Central na nabona babaturikirize abo mu Uganda n'abaheru ya Uganda hamwe nebyo mukama gomenimwe yabare mnonga uwishemwe ka mukama yabare no kwihangana ndo mukazi wawe amina yanakwira ubujuruzi kandi mukama yongere kubabasa neka yanyu nemur kwetenga rukunde gumeho etari expiringa ekahwaho kureke gumene yongera nzija kushemera mnonga twatagarikira ku bataya isa konka twabasimira horahanga hariho weshemwe Isaac Muzora CPA mshija wombazi we center ukurga itendekeri ya Bishop Stewart University hariho aturikize nawe yanasimo ubujuruzi weshemwe mushomesa head teacher Shira atwatse kurga Proba Town nawe yanasimo ubujuruzi bwawe banyobo ndiyo ningana ko weshemwe best kahendera katerize shara konka shomeho message biraha abantaba Godoni okurga isingiro yebare mnonga namara nawe yanasima kandi mukama chikwera umugisha Reverend Kanoni Medad mwesugwa okurga bushenyi yebare mnonga Reverend Kanoni kuturikiza no kutukunda eri aroha turikize mande nagira ati nimba kunda mnongo kurga kashozi shema yebare kutukunda okay terere cyana babiri ninjira imwe no tateriho izina Duncan yebare kuturikiza akurga kacika nawe yaroho kandi yanasima ubujuruzi Uncle Job na yanasima ubujuruzi akurga kakindo yebare mnonga teacher Abraham. Thank you so much for listening. Rw'amagara yes nawe yarahaturikize igini ya muheru negira nguha Bahati nawe yarahaturikize kandi yanasima ubujuruzi abantu abamba tukuratara YouTube mwebare mnonga nka Fiona twakureba Arinda yabare kutukunda mukama chikwera umugisha tusime nawe yaturikize na sima mnonga kandi nawe mukama chikwera umugisha Tayebwa Nixon okay yaraturikize kurga Kampala na Kawa nawe yari ya YouTube yitu atukuratire program yona ni Msima Jacqueline yebare mnonga mukama chikwera umugisha nagira ati mbamwita okay teacher Jackie ni Msima yebare mnonga Turiamahachi Stanley nawe yaroha turikize student atankole Western University Kabuhe yabare kutukunda prosetu atwakurebere tumwesije nabandi mukama kibahero mugisha kandi mutwikirize tugaricho wishemwe bese atereze shara rero turebe kutwata konka mbwenu nintego kubanza kutendereze abo kuba mukama nakora ibi kutangaza tereze shara rero stendereze tutahi ngiye nakwakira tutakashabire saba dikoni witu wabujaga yayanye ba munsasire n'umwana wanje kanone no murokore murungi saba dikoni naho nakuramusya nakusima habo kutwara umurumo gwa ruhango misho kandi nakishikanja kwa karijamana ka beautiful ninkarago kujunwa kagume kajunurwe kandi ugume no hurra revival abana banje Sara n'umushija we Dr. Munezero Tamu mukama baho mugishaka tushabe munywano wetu Yesu tukunda munonga turiyo mesho gawe okwihashahi ibiri obutwataho mu studio mu twakweta ngo ijotegeke aha program eji mwene tuenda kusima mnonga tukuramya rahanga wetu ntukwekitinsa ahabo kubora umurungi n'ikino burungi bwabo bwareba ko muri yo gumwanya obutwaba ntendera je program yitu
Yesu simwe osimwe ahabwa boja babutwashanga umwanya ogu abatwiromu n'abadikenzi n'abakamwaka n'abakengoro bona abatubasise kunda radiyeji ntwenda kusima habwa umureberezo witu mukama ahabwo kuba ikintu cyarwanirire munonga n'ikigambo cyo kujunwa enseji Yesu ekito butajunwa Yesu Kristo amana go kujunwa kugako bamingi gijoro mbantu bawe bayetise byo kushisha byabo bayemera okujunwa bakwatura Yesu Kristo kayongera gukora ibyembabazo mu rubo nambwe ntwashabira okujunwa umunsi yona mwana witu Yesu tugerere imbabazo tujunege rero kutururwa umunsi wo mutujunwe tubone kuzo mu iguru kandi uruhanga witu turiyo tuza kushora ntukweshengereza ngo twebembere programu y'igitwa abantu tugamba ahabyo kuturabiremu Yesu Kristo bagenzi bitaba ku bantu bashangu baremwa obahereza amani go kugumisiriza mu kujunwa kurya basyaha kusingura manya Yesu otusingwize ito turiyo ntumarire mirimo yitu tukikwire konka mukama kuwa kutujunda abandi bana bato eba kubugana byona biryahinduka nk'ebitariho ahabwo kuba baryarebe birunjo misha ahabwo kujunwa otwebembezo mukono gwawe gwembabazi kandi abasigaza ubutwashango mukama oyombe kama kagabo abina bakazi obaborobeze abataka babwino babarondere kandi ogumurimo gubakoro gubahera umugisha bataricena nyensi ya mukama abantu kubarubabugana nahi barbareba bagire ngo bakakorera rahanga mbwena bazumurire obazumurire rahanga witu noye mu mwiguro bakorre bintu birungi batargira ngo bakahurgira mu radio babura kugere baye gasira kandi Yesu koru bagasira ebyawe biryaba birungi umunonga okukire bakwe gasire oreba bakazi babo ho mugisha abana babo mukama kandi nabandi bantu babahurire abantu bawo bayohereza messages kwingana zitumukama ogire cyo wahindura mu makagabo manya Yesu kampinduriraho yebare okampinduriraho mwana warahanganyizire kusima hambeho ya radio age mukama okunjuna n'umushija wanje okamujuna deba twasemya kashatonesha tombushwere kandi bucuriyo butubonerire ntubureba nko bugore ntuburegumizamu ahabwo kujunwa mukama chikorre nabandi bantu ahabwo kuburyo obushoborozo bwona kuturabe ntugaruka yo twebembere kandi ready ejo yongere kugikanyisa ojurundande za TV kuba abantu bona kubagume baturebe barebo kujunwa kutwihire twantugamba babene batureba enteka yo murebereza umukamo gishikirize rero nyensya kuturuba twaterereze byoma byitu byaguzurwe biturukwirukangerera byaterera izina ryawe rahebwe kitini sarangana umunsi yona Yesu simwe Yesu yebazubwe Yesu hebwe kitini sa yuwe Kristo mukama witu amina tendereza Yesu uri mwana gwandiga Yesu omusayi gunazi ziza twebaza omurokozi ukabasimwe mutabarike programu yabonera messages z'abantu abambatsindika ntubasima tene bugarukiro umwana wanje Reverend Kanona agasha muhezi umuhandiki webyo bwegese kandi urukura department y'ibyo bwegese abo bureberezo bwankore yabare mnonga nabagenzi bawe inspector nabandi mwe bari kutkunda abantu mwe natkabagamba ngo tuhabahezayo konka tubasimira horanga mwe bari kutkunda kandi mwongere kunda program za Revival Radio ntibendeze birungi byonka mukama barinde kandi kwa kusima ituntu baturwaho mukasheshe turukubahereza nanda Anthony mjungu bwaje nimbendeze kiro kirungi omucyara kengoro yashabekesho ngureki yanakendeza
umuhandiki w'ubureberezi awishe muri Reverend Canon Edson Abasa awishe muri Reverend Sara kigendere cyumwe wa munywani wanje watzarire manzaha awishe mwe kandi wana star ahabyoma birungebi kamera munywani wetu kandi utukorana Bright ni musima kigendere cyumwe ahabazeyirebe family yona oweshe munyakato oweshe munyakato okurga cyaka shambara shami rahama ariya turikize ba sister be ariyo Akena Sylvia Ninsima Gladys ori okay Jadresi ariyo aturikize ariyo taremwa ondijono Israel Liz Kembabaz abantu nibenje aba Bright barukwayo ikonka nabantu bacaka shambara muri Chamirahama mwe bari kutkunda no kunda Revival Radio mutwikirize tendera program eji kandi bendeza ebirungi byonka mukama abarinda bahereza ikiro cyurungi kwa rasime tujagarakaha tukurikiza programs ezindi nezindi ziturukuje kubanza tahwengaro obwo mukama yari umwezi wetu